I ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Znači, evo, kao što vidite, ovo je novi serijal, to su Minecraft mape. Evo vidite, znači, mapa je San Andreas, znači, baš je cool, znači, svaka čast onome koji napravi ovu mapu, ekstra izgleda. I danas ću vam pokazati samo jednu kuću koja je glavna u GTA San Andreas. A to je ova kuća. Danas ćemo samo ovako sobe. To je to. To. Ovdje nema ništa. Znači, pošto sam u kreativ modu, to je tako na mapi. Znači, budete u kreativ modu. Ovdje je isto nešto. Dalje, ovdje. Spavaća soba. Ovdje je kao neka terasa. Jedna je spavaća soba, pa jebote. Kako ja to, kako sam ja uvijek najgluplji. Kako je onda ide ovo? Tako. Ovdje je, čuvam što je to, okej. Malo više isto, ima nešto nava, tu nije ništa. I to je to. Ja to ljubim. To ljudi što se tiče ovoga, što se tiče prve epizode Minecraft mapa, znači eto, prva mapa je GTA San Andreas, ima lijepa i terasa i eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!